Human žiće Maradona je akcija koju, da kažem, od grada do grada posetim, vidim kome šta u nekom trenutku treba, pomognem, od osnovnih škola, obdaništa i ovakvih kao danas porodica koje teško žive. Došao sam u ovaj gradić Srbobran onako emotivno gledajući taj zalazak sunca sa mosta. Eto, nešto sam i kupio u ovom gradiću i upoznao divne saradnike kao što je predsjednik opštine, predsjednik mesne zajednice. I počeli smo jednu fantastičnu saradnju sa fantastičnim idejama. Krenuli smo od nekog belog stabla, ja i Nine u Žaba baru kod mene, i onda proširio se virus ka, da kažem, vašarištu, pa ajmo da uradimo ovo, pa da uradimo ovo, i onda je Nine dao gas i onda smo, eto, koliko toliko napravili neku malu promenu, neku inicijativom predsjednika opštine za 5. juni, dan zaštita sredine, svetski dan, tako, svetski dan. Predsjednik je dao ideju da se zasadi jedno drvo ispred opštine i da taj dan slavimo kao rođendan, kako drvetu, tako i taj svetski dan ekologije. Napravit ćemo jednu fantastičnu manifestaciju pesmom Siđi do reke, sići ćemo do reke, onako sportisti i svi koji žele. Očistit ćemo malo taj kanal koliko možemo da mu priđemo, ali eto, čisto da se proširi taj, da kažem, opet virus, nemoj više da bacamo, da kažemo, tu plastiku po ulicama, rekama, i posle toga ćemo imati jednu onako kulturnu manifestaciju, a predsjednik je, da kažem, napravio da to još malo podignemo, da to bude bolje za naš gradić, da shvate da je Srbobran stvarno gradić, po arhitekturi možda i grad, ali eto, pokušat ćemo da mu vratimo taj sjaj koji je nekada imao. Hvala Bogu da imamo ovakve ljude s kojima možemo da sarađujemo i da to uradimo, i reći će predsjednik koji gosti dolaze za 5. juni na otvaranje te svečanosti. Evo, ja se i ovom prilikom zahvaljujem Žići Maradoni na velikoj humanosti koju je evo i u Srbobranu pokazao. Lokalna samouprava preko svojih institucija zaista podržava sve porodice i decu koja teško žive, ali i svaka pomoć koja dođe sa bilo koje strane od ljudi dobre volje, velikog srca i tako dalje, veoma je korisna. To ste videli i danas u obilasku ove 3 porodice, koliko je velika zahvalnost ljudi koji evo teško žive, i svi se nekako trudimo da pomognemo i koliko to je moguće. Zbog toga ovaj humani gest Žiće Maradone, našeg sugrađanina, čovjeka koji ima puno energije, koji je puno pomagao i pokazivao svoju humanost, evo ta humanost je pokazala i ovde, i nekim zajedničkim snagama ja mislim da ćemo uvek biti tu na liniji da pomažemo našim građanima, posebno građanima koji su u teškoj socijalnoj situaciji. Mi to radimo, videli ste, i ne možemo da kažemo da smo srećni što imamo 200 ljudi koji primaju obroke narodne kuhinje i što jedan veliki broj ljudi prođe kroz Centar za socijalni rad, ali to pokazuje jednu veliku odgovornost lokalne samouprave i građana koji podržavaju upravo te aktivnosti za naše socijalno najugroženije građane. Sa druge strane, moram i da istaknem ovo što je Žića napomenuo, znači 5. na dan, odnosno Svetski dan zaštite životne sredine, lokalna samouprava organizuje jednu veliku akciju, pre svega u pogledu obeležavanja ovog dana, a drugo je da pokrenemo tu svest kod naših ljudi da se drugačije odnosimo prema životnoj sredini, i u tom smislu smo uradili nekoliko vrlo značajnih koraka, od toga da smo doneli odluku o formiranju arboretuma ili prirodnjačkog parka u Šumici sa ciljem da se ta viševekovna šumica u Srbobranu zaštiti, pošto je ona već stara, idemo na obnavljanje. Prošle godine smo bili u redu manjeg broja opština koje je konkurisalo za sredstva za pošumljavanje, i ove godine smo iz Ministarstva za
zaštite životne sredine dobili značajno sredstvo za pošumljavanje koje će se ove godine učiniti u nadalju. Radimo na tome, radimo da krenemo od nas i naše zagađivače koji zagađuju kanal i krivaju rešimo, odnosno dovedemo u red, a onda da takvim primerom pokažemo da svi zagađivači na vodotokovima koje dolaze do Srbobrana, pa i ne mora biti Srbobran, treba drugačije da se odnose prema tome. I na takav način želimo da pokrenemo ljude, da pokrenemo svest, pre svega građana, i ono što je važno, moram da kažem da je evo i formirano zbog ovakvih ljudi kao što je predsednik Saveta mesne zajednice, kao što su ljudi koji su spremni da uređuju našu životnu sredinu. Formiran je i pokret Gorana koji će, ja se nadam, opštinu koja spada u red najmanje pošumljenih u Srbiji dovesti u red gde će ta pošumljenost biti daleko veća. I pozivam sve građane da u petak u 9 sati dođu u park ispred Skupštine, odnosno ispred opštine Srbobran, da porazgovaramo malo. Imaćemo eminentne goste iz Zavoda za zaštitu prirode, imaćemo goste sa Šumarskog fakulteta iz Beograda, imaćemo goransku organizaciju iz Sombora. Znači, imamo velike mogućnosti. Samo da još pomenem da imamo i Goranski park koji je neiskorišćen, znači mogućnosti su velike, samo je potrebno angažovanje, jedna organizacija koju sam siguran stvaramo i imat ćemo i u budućnosti.